To su kralj, ledeni i frižider. Ali Piccolo zna da ne može bez njih jer će ih Friza sve silovati. Gdje je Goku? Šta gledaš, Peder stari? Ubrzo se pojavljuje Rozi Peder koji se suprotstavlja frižideru. Frižider je začuđen. Sjebat ću te, majko ti to... Naguzite si, skidajte gaće vi. Ha? Sad bi mi kao trebali bježat, a? Joj, tata, gle ga koji Peder. Jebi ga, vojniče! Care! Neka ga samo li šupat ga, to nikad ne zaboravim! Neka čujem njegove guzice, Pierre! Brzo, brzo, brzo! Bilo bi pošteno da vas upozorim. Ja sam obdaren ko bik i slon zajedno. Mali, ja sam seks mašin. A moj je veći od rukavice. Sada! Znači, seksualna energija ti je na nuli, a kurac je 3 cm. A šta je to sad? Kaj kurac? Isuse Bože! Gle! Izgleda da je mali Pimpek napokon počeo rasti. Ej! Stani malo! Moram priznat da sam impresioniran. Koji ugodno iznenađenje. Evo ti prvo jedan mali savjet. Uvijek budi spreman na spenkanje, pogotovo kod Ciganovića. Hvala na savjetu. Ti mala gnido! Sad ću vam tebi pokazati što je pravi kurac. Kakve su to čudne prce! Jo, mislim da podiže seksualnu energiju. Što će se dogoditi u sljedećoj epizodi Pedera iz budućnosti? Pogledajte i saznajte!